teachings of the Holy Quran. Abantu baza kwebembera kurwo omwaka ogukuhika omwaka gw'2027 kandi aba barimu chairman witware Hussein Katombora Mukoro, omuhwezi w'Ezubairo Ngomangezi, omuhandiki witware Kiza Abdul, omubiki witware Saddam Hussein hamwe n'abandi abarikujwekera emizigiti. Permitted by the authority to do so in accordance with the teachings of the Holy Quran and the Noble Hadith. So help me Allah. Omunyeshenjero Stephen Asera Itaza hamwe na RDC Amarantu Musime bashaba bebembeza batere ebirahiro okubihamiraho kandi bakakora na gavumenti. Support yona tujagikora kandi ntubasaba bayiraba ngo kikali mu kihandiko kino mwetekanirize program za government zino nuko nayo tuwe ntwongere iraka nuko na abasiramu nanyo musobole goborwamu enumukura manya ati kikube amulani notabwire ekwaya disitira tetekena ba mulani mubagambe nkurwanise busuma ego bere maisha tikurwanisa kwaya yobubi nkurwanisa busuma abokuba obuye bujya kuika accountability etuleme abakaruka president ego. District Kath Sheikh Musa Babanja yagira ngo abarahira bine kucumanya government n'edini bine nkwatanisa ahabwo kuretaho obusinge kandi muhuririze muno abakuru banyu ababembezi abakubaha emirimo eyimwina kuhikiriza kunihira abekulembezi baitu bano kuba niboyimukya ensinga ento na muno by'okusoma kandi hamu nebyemikono nkebyo. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.